bibi wo ho edi na wo ho we kire me say ewi ase na wo kwa enka eda anka entiprom bibi wo ho enti na eda yetue edi ka me won na me ne mejo prophet kedwa afesa dwumadi we embro me ka wasem kutedu ase ewi ase wo bu so ho pen what na se adwen se edu enumra ohan no ebobọ no kodruin na adesaye no osum no kodan na adechie no ohan ni free feneba we kire say ewiase na wokwa efi say ewiase edin nti na say ewiase na wokwa etika me ho ne fasa dwumadi embra wo KUMAWOOD TV from Monday to Friday a free 7 to 8 p.m. medawas Adi oi honey and never surprise you. Edusa herbal mixture and me edusa herbal capsules and no who dread a day you could debrel who said down complaining with sisini cocoa pe ajiwakade edusa herbal mixture and me edusa herbal capsules and no who drag a sepan and ne you could debrel william a yama man mema edusa herbal mixture and you edusa herbal capsules and your cocoa ni sisiya redrok a sepa Edusa herbal mixture. And me edusa herbal capsules. Miss Roxlassie. Na men serve. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma memme jina brand. Na eyeme. Ah. Na edusa ya wasese me brabo we. Sudi, maybe come on mama adwamwa. Hey! What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwa judi. What kaki? Ya I'm sorry. Obie timinumbi. I just happen for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwade nkrato yi mu agye atum se eye Bede aseda kese be matwi yampon odoma nkoma do bo soro bo na asase se ene wode mienu enkwa akyeye na ene dwo no so aba pa won sema ba akon wode ama ye se mienu yentena se ni endwen ye hintasem efa eye abrabo imu sunsumsem ewo ewiase na ko KUMAWOOD TV so na ahye so se akra dwumadi ya medi browi eye yasetrem hintasem abrabo mu de ebo no a yentimi mo na ye dwenwa ye nti ase no eno na mede bro se menu mienu ye be pen no sibre ewo wona odoma nkoma na adomo mo sa nimdie no hintasem o sunsumsem no ye de mo baba na omama ye sa nimdie no na hye so se sa dwumadi we fa eye esubonti TV sa so na KUMAWOOD TV o YouTube KUMAWOOD TV o Facebook na hye so se eye dwumakuo bi na boa me am de dwumadi we bro eye nana mensa Herbal and Spiritual Center just Abnase. Ma medusa herbal mixture also can be also ebo am de dwumade bro. Sanso na na chi hunu and Spiritual Herbal Center or Asankare 47 also so masibia me de dwumade bro. Sanso na Bishop the great Bishop Bazooka also can be dwumade me de bro. Twins powers or say interfo 2 mini twins ni interfo 2 mini. Sanso na Nana Bukari also so Sofia also na so mase am di dwumadi account de bro e KUMAWOOD TV na home TV na dwumadi hye say menu mienu ye abusuan ho me dem kan say ewiase so one pa abusuan fa one twene no ana one pa nim dia mfiri obi wa untimi mobra yi ma ne nye yi abrabo ye boyi e nkuja unua so mu na unua so mu we pion kakra na we so pion kakra enti na ofiri baabi e ko han dan wo baabi ai na wo bobra no wo ko tena ne so no osi minua eye nimia sotase eye nimia ni bebia na yede nye de bia nso na se bi obesra kire nipa nti o se ukwa afa ne afa enu ti na mse hye ne so se de bia emo no nso no na wo ase minu mienu de hinta abrabom de pema ye nti ase no minu nka mum se praye pati ase ni entena fa akon ni empra eye efina nkakawa na egu ye ho no ye empra ntungu ene me embedi dwumadi hu chia me frem Kofi Asubonten wo frem esukuto yipe bre so a mejo so na ma de nyina papa osankani yaw abeka me nsa wo fia sei na de bia no okase odoma nkoma no oni awia no ona boss no bo asase na de abimansi wo sei ye ni ahini wo ase na de bia so ye betete na be fo fidie so
Ghana yɛsɛ ahini kɛse bi wɔ ase ahemfo ne bɛdi ahini na busa president Akufo-Addo ɔno so bɛfa ahini na ɔde ahini yi ɔma Ghana yi tapɛ so wɔ interest bi ka kyerɛ me celebrate no mɛkɔ na nkyɛn na yɛde adwumadi ahyɛ so akora ma akɔ aba ya ye ho so ebia bɔkɔ deɛ adom ne nana asase ya efu akokoko na daruma ye ho deden te se tete botan no aka ne aka bi ne ho ɔden so eboto nso so ayemre anu ti na aka ne aka samom na sika kokko man Gold Coast sika kokko man ne ma edi abakom saon eye musu ensi biu na ensi biam dia na mepɛ na mamusa opreko se oman Ghana na tetene friend Gold Coast na gold adware ye se po anwea ye gold akwese po ye fa ensada bepem ne na omani dia benebene ye da ne dia ben Ghana oman na ya hemfo ene na edi so na aban abeje so English ba ya obeda ne ya ye de the rule of government democracy a bedu pepe so yi kwa ben so na Ghana ebenya no ntoma pa afira odaroma therefore said the bia ya meka no small in face big in bones small in face big in bones just wenim eyeketwa but wenyi ewo dompem samu na sa woso ewo dompem sa me first akwanya we so na machia KUMAWOOD ahwefo ne etiefo a ewo echichiri ene benche na me first akwanya we so na me apagya kakra e de ama krobi asante kotoko hene mabomimu ase amano na mafasa akwanya we so achia na efiri otumfo esumankwa hene ene abrempon ai we chichiri ene bencheye minua kwaku danso abebrese ba bia wo bia mechia okofo ya weji nso mechia odefo akra asemesi no kura nimdie a odoma nkuma nyankopon e de ama odoma nkuma owia odoma nkuma osrane odoma nkuma ensoma odoma nkuma abode etwa ye ho ehia titiriw inframa a ye friend ohun me enu enema ye nya ohun me unye hu adekode eya ewura ohwini mu na unhu nanso enu na ama nkwa enu nti ena kwesi kokko ohun no ye ena watu ebuo bi abete bayire ahomam ama Ghana sika kokko man ye di abako nanso odumankuma owia odumankuma osrane eno abran kobran epokese ahonhom aduasam yensa ahonhom aduosonson ahonhom pempempempem a ewo Gold Coast anase sika kokko man asase we so no oma sore asoma osenkeni bosonfuo yaw nunsini okoje aman ene se de Ghana man na mre yen me pa cho odumankuma ma ye bre na ebra ya hema Queen Elizabeth ebetna Gold Coast asase so no one Gold Coast man eye nhyehyeye se anka obekwa anka obeje akire ama ahinie amamuo a eye monarchy ya enti ebra ohima ye se ene yempe yemu nipa bi na yemfa ne imagina na yemfa mano no ena politics ebewre mu UPP ene UGCC ene ne yakeka ho ebaaye ena ebanse na ombaaye efiri se ohima na odi eye oman we so anasa bia that time na Gold Coast right na yebeye monarchy na yesi bibi di politics abewrem wane de baaye me pa cho nipa deseni brana ohima hwe oman ne soma yen no ni ahemfo maako ba wotwe bi ena na hwe oman no so
you can say brofuka say mu say indirect rule. Indirect rule. Enti bribia ohima beye bibia ohun ahemfo no. Ahemfo no so beye bibia omu hu ohima enti no mu ne ohima ene na ebu oman no. Enti no nim so obekọ a obeje ekire ama won. Enti ohempon baako enyina na yemfa ama no ene de ntokwa. Eba e na ohima yese ene yen hihya abato. Yen hihya abato no nia ye beto aba obefa no na ye de ama no. Ena ema CPP Osajifo Kwame Nkrumah ewi ni ya ohima saabre no na owo nhyehyeye ewo ne daye sumu se so obeja oman no ede ama ahinie amamuo a eye monarchy rule na otete akati wanu bi otete sika bi ede yesusu se anka obekọ a obeja ekire ede ama monarchy rule no ena CPP win ye no eno se Osajifo Kwame Nkrumah eye civil servant ewo abrochire ene yakofa na aba inti saa sika akati wanu wa no se medini nyina ma Osajifo Kwame Nkrumah ebe ha adwen iti mame ma no oha no nchichemu dumu baako enti oha nchichemu dumu baako no eno de ma Osajifo Kwame Nkrumah na ampa sadia ohima da yeso eni odumankuma ne nhyehyɛ tie no ane sika ne bofa Osajifo Kwame Nkrumah etrim na okopese obeka ebibiman nyina abom nanso na enye onoa eye ohimpon bia ohin kukunini bia gokosfo nyina enim no deda ade no eda ho ose onka kura obeka odafo me pacho bebre enti ne yakoba ye ne se Osajifo Kwame Nkrumah edi sika no eboaboa ebibifuo ebibiman ano na nso na ebre ne nso no ye enti sika kakra no ode bo saa apro no ko gini ko ha nye no na meka enna sika no esan ye sika no esan ye no papa saa oha nchichemu dumu baako no bra ohima eja sika no ma Osajifo Kwame Nkrumah no na ebibiman gokos man sika kokko man we na nipa e woso no yenu opepinsia Yenu se na yenu opepinsia yenu 6,000 po na yenu 6 million 6 million ane opepe insia na yenu 6 million intina se sika no ebetimi ahwe bibiman akosi se nkwala da yefun kotokuo mu ye ba ba wo nkrampo akese sika no ebeso won ama ebi asan aka ama tirifo ebeba no ye de ama eno Osajifo Kwame Nkrumah ba ma be ye bi wa ma ye ni nyina ene yenhwa de wa sei se de wo nsem o kasese bi ohima enya nimdie bi se da bi ema monarchy rule emra ahemfo na ante ase no bebacho enya ahemfo no na ante ase na timamufuo no na ante ase se ade no oja ekire di ama okay enti mebacho odefo me pese me hu ahemfo wotwe no omudin ene de no okron pon a na ohye Kwame Nkrumah achi a se bi no control na ema o sei sika ni nyina o aye abiman ekuro no so mepacho bebre sa ebre no odumankuma de ye na ade oh okay na ni nhyehyɛ mu se ahinie na yesi onu kura na mamu onu kura ahinie so sa de nte ena goko sa anu so sika kokko man we no ene ne osoro ahinie mu na o ma aka no aha yes heaven ene wiase kese ni nyina no oman we oma ben gokos esika kokko man we Ghana ena sika kokko man osoro ahinie mu na ya ka odefo mame enko ni say kaka oh osebukani me ba cho osebukani ya eba ye say ba oya mamra wo heaven na o kan Israel Ghana
Hey, Israel baby oh Jerusalem ye ko no say march ko Jerusalem ye betwa suo no. Na etwa pokoko no ko Jerusalem no. E na otie ye efikase we su KUMAWOOD TV ewiase na kwa. Ezukito yipebre nim say Ghana man. Oh. Odafo. Oh mra wo. Medase. Ghana man be yi. Me pa che. O man we be yi. Go coast. Sika kokko man we. 2024 no. Me pa che. Tamu kuchu na hwede odomankumo wia. Odomankumo snane. Odomankumo nsoma. Odomankumo inframa ebeye ade ase odomankumo dunya fi se. Saade ni nyina ekoso. Ma me nche asem baako ana me ka toa ohima asem no so enti ohanchichemu edu no baako na ode ma osaje fokwa me nkroma a ode bu o man na oha chichemu edu okron na ewo ho no me pa cho ewo osisia na obisa say go ko o man we be yi ani ebe yi sa akati waniwa sa 90% na aka ese say ohima edima bibiman no ewo hosisi a nia ohima ewo nyinara sika kokwa ohima ediegu na akai room ewo britain nyina eye bibiman dia Awana ko fa ba me ba chaw hwe na ko fa ntoko bia ma o nya botre bi de metu me mpe bibia o ensuo mpento kwa me ko fies bonti me mpento ko ba kokura because so de so na ebo me se madam fo no wo so ne wa hye fita ono di ni sefo gold so o England Britain Buckingham Palace ode gina niwa no man hwe ni ye man ode drinks and crisis a de drink ni tofi abefa bu gold akọ no mo se ode bremo na mo kro mu a ode visa eh papa hwe ni ye o odefo me ni ma hwefo na aye adwuma die ye o English ene manfra entuma sound eye hunhun asem na me ka kire wo sound kwesi kokko ansa no obeba ye man mu 1838 1471 Portuguese for ba ye man 1482 omuko ya omuba no de Bible pray mo so that in there na muso mu 1838 no munyina no na o my way no na kwesi kokko ni se omutumi ni etuo ene sekan ene yen enko agi se omubu ye gibremo na eye odomakuma honhom na ewo ebibiman yeso no agi se omudi kan seye anu ansa enti omufa ye mankituo enum ena omu ye won adwe se omu kire won brofo saa kwanya no so ena asore eda ni school ansa na eba bedane asore papa me pa cho e ma me nko eno so ya another topic mate enti asema me ka cho ohima ejapade ni bibiara owo no eye ebibiman a eye sika kokko man we ma me nka ne saa na nipa ntiase a kwesi kokko tu ni gold coast 9 planet ni nyina ebie ni wa ekita the richest gold ne boy den ewo adwaman so etise oman we se oman we ene kita akonwa efi sura oman bia ni bi me pacho to boase oti papa bi ene friend mansa kanka musa me pacho enfame me bawo me busa wase wote nka matinenka mo no okrobe nso na oye na kiru ho me pacho mansa kanka musa ajesa woka mo matinedin mo ne papa ye okotwe mpra o Dubai ana oja gold ma omo ene hwede Dubai aye busanse ni kro a na no osom a na oso ye munika bradinyame odefo ene sa mo osifo no mo osifo ya se o mutitamali menua mo osi oni asante sha ase bo obra asante do mo osi ayenka o mo asem ana o ya mo ka asem ye musa se ene mo osi kro ewe kanka musa sha ase ni gold ko che Dubai ene Dubai we na gold ye de bebre na ho na beje no ahwe so no bu a
One the better so. Or therefore, One the very good so. now chia a chemuno, and I say, what they may a bar KUMAWOOD so no. Me catch us say, or the monk more, or the monk more sunny. We betray said ye, or motie, Sir. and that as some saw the abandoned second. I didn't necessarily a handful. Anybody at the end, and I made sure say, Sani, she say, or the monk yango pong. Matthew 6, verse number 9. Okay. Or 6. Mo bompaya. Munkase. Yeneja was. Yeja was. Udi hunte. Wahini mra. The ope. Emi ko fierce but the meme pe. The oduman kuma nyankopon pe. Enye e was asase so. Said the etie e wasoro. Eye on my way in no can. Okay. Say oduman kuma eboa. Said the ne hihye etie. Obia de kompa bomu. Obia de ko eniswade hunu mu a. On be hu pe say ebre na so. Hwe say Ghana ahemfu nyina obia siesie de ayade. Senye ye dia. Me patro to wani hwa Ghana ha say. Ahemfu nyina siesie wa ahemfie me osenkani bosonfo yaw nunsini okoji aman me ka tro say ahunhun eno abran kwabran epokese oda mani ampon no omo ani abrese oman no omo ji na omune omo ahemfo na wo tete no ahwe oman no so e de amaye enso toye ena yantia adechi ya efomafo no odafo yehu Oni ahom ko asetena no ye yanti bi na me hwa ye hwa de bi wa ase enne ye abafu nkra ya bai ye bia se bibi di technology Bible e sha ase ba ye no omo de form as technology ye di akire hu se ye bibi ya yira no onom de snap ba na di yi apa ye ma nananom ye hu se bibi sa ya yira no onom ko fa phone onom de hye yisem enom fa bibi se computer and akora bia sori ya iPhone 13 iPhone Pro Max okofa eye TV also okope smart TV ye ni di sa nyombo we achi bibi di se technology and akora sori ya na oti eye online. Hello baby boy, sweetheart, how are you doing? If I menye pizza I say oh akuya na mama mo momo wa asa na bibi tse momo na ye dia to ne phone so no wa order kwenkwane. Hello me pacho aduane phone ni o se ai na dia aduane ya afa moto pin na besi ni fie ne nsa ampam wan sori wan twa potoyu a wan mo nsu ahoro na ya se kwadwefo ba wote wo wadidi amen sa oba we yemfa golden free England fa mrempa ye ni kro no no be de adwuma papa Mosro ene asase ya TV ahefo menka aka kire o se Izuto ya fesuo asetena na moko sunsunsem no mankobi na me nko me dweto de so na me ne omu nkasa na me kwa na me kona na mensa asetena papa ikai set sa ihia ufiase obi frɛ na mensa wagye so abrase ma me oh number we 0249 65 0703 0249 65 0703 no so me kan tell say ono de oni emotia ene boa wo emretie mu oso ono de oba na so ye wa ananasa ne yeso a onkasa bebrebe ne mum na hohum na emu na no be shampoo ni mpu we nye hu oba menkasa usuru esunsun sem enye bibia o akasa asetrema brabo no na wo ka kire o de hinta wa wuni ma edi unya wo asetrem se spiritual marriage no se opesika bi ededi udwuma bi na tumi bi agi usika atena so eno na opeso yifiri wo sanso na oka kire se me ka kire se udi dwa na ento a on was sika no wo ton ade na so ye ento ade no okofi na wasaba ukọ kwaba na na se ya botre wate na wona asebi moto wona ase motedwuma ye mere no abusu no so aba bi wo de beka ho bo modi aso be friend 024965 0703 0245 sorry 0249 650 703 also wo just abra se wo no butu dwuma na wo kai wo se eye yawada na se me kan se eye yawada sa 2 minutes ni fie wona uduru ope onka wase no no abi na no kasa no ode de be fie ase
tu me oduru wona okasa kwa ba papa e kom de be otimi yi drink set trans ne nyine nidi obai na no se nipa de se no okasa no oso de be fie ase e ya wada na obema tu mi na yi na ese penifo ese bi enkasa bebrebe obedwem ne mo bekasa fa na suma wo fie ase no obeye nsenkyere mo se sa bibi wo wiase no ka bibi ni wiase ma ka wo ti fie e hwe mo TV so abra wo hu bebe efiri ba nti na message to ne sa for say bo made aso bebre obeba ye so abna so 0249650703 na bro ko ye edusa heba mesha oso ndo obutu ye so also mo how nyina to atwa mo mo dia so mo frɛ no 02 0500 110 115 0500 110 115 o say me ka tro say de bia o ye adwuma na mu Sunday die o nye adwuma o do woni kyerɛ wa de na ha o we wasetere mu o ni pedua egu no ono so obeje o so na me ko ye push up bazooka push up say o do di abofo ene di adwuma wo na so ye oh I've got so when you fool what is it oh my bit say Canada Dubai say be media this is monarchy rule na ikudi sa monarchy rule ansana Ghana afan to my prefera etisa ana entisa eno epese na me de bibuza wo say code de ko shan ufo ni nsemu ahwe asase kra ye omodie amam ya no mo aje from nsemu o say o di 8 years ebe yo kwa nyina ma wo beku ka Ghana nyina kota de buza say Mr President Mr MP the say call honorable how many months eno de yo luxury house no on wo so tie fichire ye uyi Bugatti uyi Land Cruiser oso be ye be kwan ama me wa me tax bi bottom ska ena na so be ye kwan ama me ba bi so ofie na usie na utimu na wo se wo security a we nwa me high single self contain o de boso me sign na sign si udan no o do na sign Mr President Mr Honorable AMP mi bi saw Honorable MP Mr Honorable also oye honored to yourself. We are sincere to yourself. Now, me Mr. MP, how many years? And ultimately build a luxury house. No, luxury can only how many years? Who try to say? And I'll be fee. No one catch them 7 to about 4 years. So be able to quiet me. Auntie Chita, secretary dear be the man. And you mean corn? Yen yina Ghana money yina. So be ye 1 cedi multiply by a year 30, and then secretary 40 million. 1.40 million. The 40 million bia never you bia quite by baby. Here is obey ye and then Cobuon, a boy Timon, in Timintu. The group chi da by soccer by a boy Timon, a Timio home in our quine. By then, Covijo Timino quine, a boy who quite fast or befaso, do ye a quine of our water. But Mr. President, honorable, I was our so. How many years do you luxury house now? Also, pursue your quine, a soccer by for. Papa say ene ye kumuna guru etisa mubeti ase
I don't know person be papa say some on of way ye Japan in our show mun say almost Babuama Ghana by Crabbe yen to Quan Biuno yen Kumunakuru de be Accra therefore but me as okay when I see for more because president honorable Adaruma why are they more fearful also to try baby now drink unya edampa unya condition now drink na sabi obi ye Ghana yi na buso say buso me say no disi ufie no asama beka cham say na wo usika dada so nya to langu sa obi okro no ko school enso ne yemusa yenim obi na sabi no ye Pierre KMB and yemusa baby o fie wosie sika wo die so ka bibi o kan in dollars na busa nseta ma no ye as a Pierre a public relations officer na busa so odaka baby also beka say na ho den and we dey ododu pepper so yi akra therefore si be say kumunakuru na me pa cho bebre de bia me ka kire enye osenkani bosonfo yaw nunsin okoji aman enye mahodin me say monarchy rule no aposon papa te say odumankuma adanse bona odumankuma menyam odumankuma brensamase odumankuma nyano ma asanteman eye asanteman me fa sa kwanya we so na machia asanteman ene gokosuman ene emrantie ne mabawa ajontofuo enyinara se asama meken omumfa nkwa adwindwim no omunwun se enya me ma hoden ene enyo obia hoden obi obesori etia gokos ahimia eba no obedi kan wa asama do me bacho nya abotrema me bacho bebri me say obia ose saasem we a atofom no enye odumankuma owia odumankuma osrane odumankuma ensroma odumankuma enu abra kobna epokese ehum ni eham abosumadu miensa abosumadu sonson abosun pim ese enyomu ena asuma mia saasem we no eyehunu nemu say yomu no masuma odafue KUMAWOOD TV ene mi ameye program masa ontumi mfo nsankame yini be na ekoje sagudi me ba chew enum na me say small in face big in bones she nanu yara nanu she Ghana henyina yewo National House of Chiefs Jume Bia headquarters Bia headquarters no Accra newo Nenso National House of Chiefs Omudan esimensia esi Aston afie infie na biara sa ahemfo no omutu aba eyi won chairman opimso otikokoso kuro bia sante kotokohene onu onkan impanyinfo ahemfo wogo kosa eyina ehia womenhia omu kuro bia sante kotokohene otikokoso opimso omu ne se oyekesie me bacho okro bia santi kotoko hine Ghana ne fruma ewa me say Ghana ni ti ewa Ghana me bacho nakuma masa sambe na uka me bacho ye ke ni brasem ye masa na akro ni busa se godi ya godi eye ingirisi me pacho osenkeni bosonfo yaw nunsini okuji aman ebrene so a obon se bosonfo anye menkuo
na na free here owo asam me pacho enyume me manajo me me chia me na me le edwuma no me na me ba wo na ye bibi na e da ne wo na omubu nipa kwase oduabo no me ka o pia na so me nim no pia na na drobo otoso nan ba bi owo bia me chia no na drobo o fa so na ko Facebook nti me chia o minimo o de me kan yi odefo me se empanyemfo sa edwumadie we monarchy rule na eba no ma odum asoma me won nche ene won akoka o ma sisia me se ye krata eda electoral commission beto so aba amasai me se ye krata da electoral commission sisia na da foforo me ba me de copy ba chero enti go kosa hwe se odum nkuma na asem eye no kra ohenia ye de mere be ya ohempon ewo go kosa otnasia da ye de etna akodwa kase no so aobe frefre viasia man so omumra no achede nku a omde bebre oman we no ye bedi ni fia makko oha wow me say viasia man nyina edi gokosuka Queen Elizabeth edi gokosuka United Kingdom omde go viasia nyina edi oman we ka hu asem na me ka chiro opa bompaye bompaye waso de munya mpaye no opa insan apetition me mpaye what apetition me dia apetition me fashion now oduma kuma afre mi no akete me so sekeni me una masoma no me dia apetition yi mpaye ma me ka asem nchero prakubi nia o se oba kwaje sa gold no enye ntokwa enye sikan enye aba enye etuo Queen Elizabeth oba be wuru no kra no me pa cho o ka kire Prince Stars say daye bia o mo aso de da no ye Gogo's monarchy rule no ni wechi no on say ebe ba so pepe me pa cho e joko bo na mbe wiai ne so ndan na butre e joko bo na onso wie na ode bo no beto o say me pa cho bo na o jai ye ka asante osa asante be chichiri nyina na entokwa na asante de chichiri kro na ye de na obi free ni krom so de go de brasante me pa cho ene enye osa ene ye kobium na de ebi me pa cho eye asem samum ene ye dis ye ka Illuminati eye before Gogos for ye dia Freemason eye dia me pese we enya infie pori du miensa kaish on ti ase ene akra yi me pa cho je on ti ase afen na mitini we enya 13 years me di enya 13 degree uko Illuminati uko Freemason mu a 13 degree na 13 me 13 degree ni me nya 47 years ansa na me twa mitini pese me ba be nya 60 years mitini no enya 13 years bedu na ansa na pese pro ni ba be ka say 33 degree bi wo na ya na nanu a ahunhun eduasa miensa obna from say me ba cho me kan chiro Debbie adu seti ne wa say Debbie akoko ntu obedwam enu na ye tro mu ade se ye atro mu ade a ye mfa camera to so obi a o ya tro mu ade a o de camera to so bia e fake me say abosun eni je otunfo kro bia san kokoko hene o konfo ana bosunfo sreso eni o te edi hene enya sofo yi ye pacho wiase goko sa ahemfu nyina abosun eni nsuo eso eno mote eno modide hene ohini bia ni mogoko sa asama me asuro dia asuma me asasi ya dia asuma me eno abra kopra dia asuma me se me meka no enya mi ma asema ahemfu no
Omusho obiesi na himfie obiesi na himfie chere say monarchy rule is near ahead o kan asasun asem masa ye nana no na obisa say ombe pene me say wa pene 2024 akakakra na president na kodwa no ayeden na ato eto obiaba be presidential yenso ye prese gokos ebeko monarchy rule anase ebeko referendum nanko base yenko sunfa aman no ema amanyofo no yenfa politicians anase abrea so say yenfa ma nananu ene abosun papa enti nana ye do ye road minister near the financial system, near the Asante Fonkosia, every Fonkosia, near the Ashanti system, near more protection. Me pato for eno odamenia for nigero for suri for nigero for tano for nigero say baby ayedu pa kotina no on say go sika o say ya esuo atano ezuo abna kwabna onkun enteme okoku musam sha se opese ODMP wana koku musam ba cho opese ODMP sasa we jiro DVG we got trace powers word trace powers also Brodicrom we have report Junction road so also we report kwan so uduru eye Brodicrom Junction wana si one friend was 0248 696 0248 699898 0248 699898. Also mean catch say already or the interfo to me here Juma. Any ahaban or on aban to na interfo to me and the boro susu say one na interfo to me natural say ahaban no so the carry pedua na or do every o yes spiritual marriage mo eye nkubisi abrabo no ebia sebuni awo bible obi fo woni munya hwe oto say wi amusa o ye the protection go form odugu mu na there say kana na no be kasa or na nantimo odugu mu a obe say wiafo this was say the we say wiafo na wi no bra obe ya yi science na fru no o mana na pa atira mu no na ede akasa also o Brodicrom na o samra bi o to di AK47 sa samra we nka etafo samna ba mi amadana no AK47 adentia samra ni di djuma soronko eye nyuma kese wonipa asetene mu se bible pa se sikato nsem na ahye se bi nu mu nsa kora na eno uya wadaroma unya sa samra bia ho beto friend what is 0248 699898 na me ko na de chi hunu na de chi osom de o ka kiro se papa yi kase bosom se bosom pa o dia na de chi hunu e wo ya sankar foot bosom papa no didi yuma oba ye ho na menka wo hintasem ere enchre no onu a beka wo hintasem ere achro na o de bosom ene bedi sa adwumadi na ere amaw o se onu onye bosom kona na no ho wankasa ofie ensamafo do be frɛ no wodi komo na di wo fie asa bi ye wo dia na no pese ofa wade no ono mbe kasa na o de wade amaw o se onu di oba se bi e kai se wo be frɛ na ansa na achro se fashnap ani akoko bi bra ana se bra sa na be de ene bedi nchia frɛ no 0246 014029 0246 014029 na de ye ne busumfo yaw bacho edini ye osenkani busumfo yaw nusi okuti amai aye gana mai na okwaje amai no se nyono nkwa ahun bita na chi ade ode ti ase no so meka cho se enche bia no 2024 ye okomuna peru na mbise mo se eye sa amanofo no ye do mo fa hin also why drink chero say obetima badwuma dey so 0244 84010 and 0205 500215 obetima badwuma dey so na also wa chero wadwen e ya disua we nya bufu asofo no mo wo ho se mo so mo kasa adwuma dey wo mu na kiri so a ana be frɛ ho se mo ka ho a e wa asase wi so a e wo Ghana man wi ase a nyemu nua no no difo nyame difo asofo se omu do omu bacho omu di omu rewie omu tamasa omu ni politicians omu pray to mu sa do oh
Mina me ka chiro ahunhun ba yire enipa ogo sasase so a wo se de 0244840108 nana busomfo nusini yaw okoji aman ajiman asanteman obekun aboa yenyina ewura sikadwa nyam kese konkron no ya beje esi wo aba sikadwa atena akunya fefe so no wote kraw wote obi nkabie okasa oyo ononko otente so a obi mfa nkabie ono na ye ka no asem eti say ana eti say oso betima kire wadwen 0244840108 hello KUMAWOOD TV. Oh, yes, sir. Yes, sir. Patrol, did you be okay, free? Good evening, sir. Boko, now, sir. Manenko, it's you. All right, Oja Manenko. What all more was so, Kasa? Oh, sir, my friend, you galamse. Oh, sir, who say it? Oh, hello. Akwa mfe na mi we susu wi asem musu we galamse. O say no kro na wa sense we wi. O person na nanu ka. Hello? Yes, sir, but you need to make us free, yes, sir. Okay, Weston. Isaac, Manenko. But I say Isaac also know the arbitrary. We also bet number 0244840108. Hello, yes sir. Good evening, my boss. We didn't have your casa free. Okay, Akramanenko. No one piece of basic field or the 3 months is CFA can see it. After long cruise, another 4 years, I hope I am out. Got the bonnet saying, oh, bro, 3 months no brains and no CFA, no. Yes, sir. Oh, if I for friend, I went to mention us. Yes, I will do it because I'm free. Yeah, mommy, we did it because I'm free. Hello, mommy, it's you. Me pacha o so we betimi akasa Ami mate hey Ghana for some many abresa umpa kufa do ne na ba ya asema na mama so ho mumpa na asem the great boom so boom so a on so ho industrialization man on so ho mumpa na aban. Hello open you did your casa free asama kese udi yanko Ose Mate monarchy room round na Ghana me fan to my paper round Mate ado prima bete why we didn't your casa free 0244840108. Hello. Yes sir. Asimfosu okay. Hello. Openyi udi ene be casa free kasa Okay. Yeah, opening the panel. The package. They say, okay, on my name. I'm going to be a function. So I'm going to do it. If you say I'm going to do it, I want to get to be a
ne ho tuntuni ɛnu yamata bɛyina bɛma no ne ma no ɛfina ama yɛsɛ ɔma no ne kɔda ni ane kɔda ni na ɔma no ne ma ama no kɔmfra ɔwɔda ebie no tuntu ayɛ kɔ sɛka ama no kɔda sɛka ayɛ ama no sɛka ɔma no kɔ mɛka ɔma no kɔda ni Mate, ira so okay, mami musa wasem wa say. Yesi na nanam se omum pa adwaman. Efi sebi ono obati na nko mfansa nko hia e na busua so a efi. E wan kasa da be na wo twempra. Oh, boy, mo man nyina so. Yes sir, odi ni be kasa free. Hello. Hello, odi ni be kasa free. Yes sir, we didn't have your free. Oh, yes sir, open you. We didn't have your free. What are my TV studio? Oh, if you are saying now, could you make so? You're quitting. What are my? Kwame, young call. Accra. Accra kasa, meton kapa. Aha. Kwame, me da say also fantastic question. Me da say so abo me to just a point no. Me da say yeah for two calls be na fancy wa say 0244840108 0244840108. Hello, we did be okay free. Yes sir. Uh-huh. Okay. Mate. Okay. Now, Odama, they say in nobody akunya almost ready to put in say sebi. O worry na ko for oba o. Obede je biare. Bese jomu TV no. Ni enkasa wadaruma. Yes sir, pacho ni my last caller. We didn't even broadcast free. Okay, Aquaman call. Now, first of all, you know, I didn't know motivational na also unso nyina beda unso na omuso ba aboa sebi utunu unu papa tifie osoma onkwa obeda aboa akwati mate when last call eyi ano ama na emumu no emi enche ne so se eye na bukari so tom sa pro so ndo le na nanum som no ene diduma wo ye asuofia ufi asuofia eye station 1 a friend 0244 0244 5932 578 0244 593278 na bukari say omodi answer obeto nsa obeba ho na ode nana emusom no adomo na o say otete abanso so 0244 593278 efimos na wa hwe number ni yi na umisi ni me why adaroma 0244 593278 na bukari na eto nsa pro no o say dey inta obrabo dey inta otutu no o to nsa pro na o be to ono so won say yare na yare ni ni pe e no ntimi nsa no biase o say eye pata yeka on say atete no eme ba ko mienu eye sabi ewuo e na me de ba ko so aka no e jimi because konfono choba wan say jimi
yewura Jesus Christ the Messiah onso ba wan sa gibi o se mempensi na so ye nemu no so wo yare wo nipadua nim ana sunsunsem bi ana wo tibia bi ana wasase bi no bi dia modern aso be pro 0244 593278 obejo so na oboaw na ene ye papa ya de nyina osenkani bosofo yaw odunsini okoji aman ene oman bia Ghana man ene ene ni atwinhia ewo ahase na ne nsem nyina ne se Ghana benya ne ntoma paipre a enye politicians ene enye maso matum ene enye asofo na nim nomum no eye nananom omosom ene ahinie na ahinie nso no ewaye asantemam akanfo na oso mudi ahinie wi na edi sa ahinie wi o Ghana mamu ase a ewiase man nyina no ebeba ase enuti na yewura opemso ketechire ibomu na mechiawo ona na wafuna mensem patane so ende mesumenye bia meken ye tu din Solomon na bibi wo hunti na ema udin Solomon efise nso umre wi so no bibi besi sana papa yoka eto sa ana yenhwe ni foforo the 2024 ha bibi besi na bibi ansi a osomfo ese wo no na no nsamamfo ne sa abramu ne sa ayanta fra no ho na gu bebi edum befa wo de Ghana ma ebe yo akra yeko no obusi mbusa o say sa ho nyina wo ho no makana na no mo ase bo mu juma dada na obroni baaye so mu da so kan ye won ase na wo say mu na keru ho mu ntimi nka bibia nche se enne na obayi se bra me ka kire o say ka ko etimi ense yi mu ba o say biara e wo ne bre ya to so ni oduma nkuma obo ne soro ne nasa wa hihye ebre e dia mabibia enuntina saa sen we ba besininti Ghana ato 6 na no ka chere ama se ye wo 9 tickets emaye 18 then 9 edi adanse pe Gogos ko monarchy rule eno de wiase amani na se ni always no atsena Gogos akona we so no se ajade nwa ye de bebre no ebeke Gogos infie pore oha 90% na aka Gogos omo de bebre Gogos ever the British pound. Sawin way, Yahima or Hima Elizabeth. The Japanese cast. And a word ahemfo. Ebra yade Prince Charles. Tina Kunyaso. Ever Britain or invite Crobia Atlantic or Hene. Or the Kokoso or Benso. Onupe the whole West Africa only ohimwa invite no she onu ena elirija anase tank eyene dia bribia every 4 years bia omutu aba edi chairman and vice chairman but chancellor nankasa no onu ne kro bia asante kotokoyene onu yento ne so aba so we for amafo edi omo hwe abankwan omo say ye krakra emse eye omo say aden na nanu atransia abapim sabre ama kweskoko afaye man kweskoko oso ebibi man ye bibi man okro bia sante koto okum apim ebeba Opasi proni kwesi koko obo ni timu se obese ebibi man eyene na nso odumankuma owia odumankuma sane odumankuma insoma odumankuma
Ohumi odumankuma eno abrakopra odumankuma adansi bona odumankuma menyam odumankuma brensamase odumankuma nyano ahuma masant mejiraye amawia ngonyile jina no sa ahunu ba betai osenkeni bosonfo yawo yawo okuti amai echi na medesembawe akowiasi nyina eyame meko akoche Oba famous o MCR one oma kasa guma so me nka nchoro so unyini se shira dos mo nchen na mo pese mbobi wo omamu ya sei enti na mo pese mo fa kwase ye shire no ye liku ache enti abosun papa mi abosun fo mi yokonfo me se odumankuma abodi abo biase no esun me bo famous wase me se musa o say na yeyi yewura ebedisu wiea na ekumunaki ru na sen na yebecheche eye amanaman no there was 16 regions there was 16 regions ahemfo no no mo be yetire oh mate yeko last word no telephone number ayebe emre na ayebe adefo ebe satwa yebe fa sa akonya we so na ma chia tututu munjo na yo bia na makachire Ghana akonfu papa abosonfu papa ahemfo papa beta jumeti we echi na nya hakwa ya ko Royal TV ya wadanso we je me fa akonya we so ya guso denono na omunta osenkeni busonfo ya we okoti amai echi na nya hwese enye tu o telephone number so bi hia na 0548 5867 Osenkani busumfo yaw nunsi okoji amai na otene nka wo ye wiase na okoji bedi so bia msibidi e kire ni ye kofi asubonte osi eyikite ezi eyasenako yedi besi ase na mahwefo se ekina montina ase from no sonkosi wotwe no eyeja obosofo oh problem so masa yedi besi a peace baba ekina o ka ne sa to aso wona kiru ebesi a famous ye ko de etia ye ma Faustina one ye ma otimamo New York be bo bia be chia mo so kokwan so na be chia ye studio manager studio director udi no askep kakra facha me me name director the boy ma ye di djuma di bro no ye Samda Cruz e be obi a open kase e mi sure so obo ansa djuma di wi a editor trigam Ghana man nyina peace bye bye. Beda asem ajebre na matena se na mohwe me KUMAWOOD TV bedi djumadi ebero wato ne din ewiase na okwa ebusua so jutum se ewiase na okwa dia na ka hu se ewiase de obo soro ne asase a owura so owura dia na wo mmra ne amane a odidi so adeche ne adesen yewe adeche wo manipa da